golte ho bol pe hen player ho hi athupi hle nai aha lu jong le player ho min bo akise pozin he ahin la khatlanga an to zipa an hil zipau a coach pu hi an ki sumil ji tai hi to bang chun India in jong 1951 le 1962 kuma chu gold medal anala kha hi hichia coach pu chu Syed Abdul Rahim anakiti hichipa hin Thusim hi flima hin thohin tuni teng le ihon jong Syed Abdul Rahima anapang Ajay Devganin ana tho tukuma ki release sai bep lum thet thut jing na lai medan chu isei di wa hitai Thusim hi hongsot mai thei a hi jin ihon jong pan taw hi te Thusim hong ki parin 1952 Olympic hi hong ki vet sai India le Yugoslavia hin ana pe hin India team chui vet ta le akyang wa hin but ki su to ki ti jong ompon keng ke wa hi pangjeng wa hi khat ho in form thing set anei win India te akyang wa hi but hin a chot pe yang jiu ve Yugoslavia tian uniform thing set jong ana ki von ki kala chu forlong aga ball ki na la win India dinga chu hat siam tapun hat lo mala chu na samong mo ana hat mo win Yugoslavia ten ana thun win India ten 1 bow ana thunu hi India mi piding chun za chat anom hle jingin hichigo chulovin ama ho akiloi khomnau Indian Football Federation ho de ding hin za chat ha omin hi hichia thi mo ana chan pe no chu hi le a coach pu Rahim hi a hitai Federation ho chun meeting a hin nei tawin Rahim hi thi mo na satai na chanuwin subankar ki tipa di dewang hin Rahim hi amu nom lo jong hin ten ama hin Rahim hi coach sa ko na pansa ta lo ding hi ti jong a sei jing in hi Rahim in jong aban ban chun explain a boltan khat holoin kengko phate ten ki sevin ei ho a but ki se jong umbe se lo hi itiba I hat du ham chuting le federation in a hlen ho hi ka veda hi le gamlen munlen ho a kona bo na la odana hi kuwa kona thi mo nei chan mong wa hi le thi mo hi ka kila ding a hi wang player ding hi ken ka hlen ding hi tai a hin ti Federation a member dang ho chu a u melmul jing tawin agomo thim jingwin a hin la a president pu hin Ajay sei hi ana phat sa tai Rahim jong in lang hin aga che tan ama jong hin team hlanding dan hi angai to tai hichi hin a in ko te hong ki vet sen azinu saira jong omen achanu khat jong men achapa khat jong omen achapa min hi sahid a hi Rahim hi na khat de umlo chu a hi le ama hin tum a che phle jingin train mei khu banga ho a hla mat che de hi hichi chun azinun jong a pho mat che jingin hin la Rahim in hi te hin adon butai dum chep ka hla na dinga hi thale jung lunggel na samo mo ka pai ngai ding hin a hin la tua team ka hlen ding a hin team hlen na zo hi thale jung ka pai zo ding hi ati pe tai azingin Rahim in jong bol pe thanom ho bol pe theiding ho hi aga hol pan hlon ta na hi ama sa pe na chun UP gama Sikandarabad ki team na khun achi hlon tai hichilai mun chun gothlang chapang khat hin road la dung hin bol a hin pe le jingin ape da na hin athil bol dan ho chu athim hle jingin nal asa hle jinge amin hi Tulsidas ana hi Rahim in jong hlen thei a hi ti het phar chun Tulsidas su akyo pin akovin a hi le Tulsidas song anom tai abanin Rahim te ni jong Kolkata lang hin ase pe ki hlon tan football ape na wa chun aga ve le hlone na he hichilai mun ang chun PK Mukherjee ki tipa chu akichep chu anal hle jingin hichiji chun Rahim in a hin hleng ki tai abanin goalkeeper ding hi dungsang khat angai je chun a hol le hlonin a hi le Hyderabad khopia an ki seilin Peter Thangaras chu a hin mutai tua lima ka hin koipa hi Thangaras lim ta chu hin ama jong hi adunga dungsan football langa lunglut mi ta ana he hita chun Rahim le aloi pa jong chun a hin hleng hlon jingin a hau awai kitilo munlina kon mun neva kon kitilo atna som khom jingin a pe theidinga het si chu aman jong team khat hi hin siam do tai 1956 a Olympic ding a hi je chun Rahim in jong a team hin pui ho chu phatte mau moin a ki gut sa tai itia academy a hi lo le hitabanga federation la ana hlakhalo ngian a hi ji wachun ama sa pen wang chun alel hle jeng we a hin la football la lunglut che a hi ji wachun ama hojong lungning ta chun akihil jeng win a ball thei tho ta win a hi ama hojong Olympic a chi masang wachun party lin ta hi agong ta win hichi hen sports minister pu jong a hongin official lin ta jong hong win til kho na hong nei ve hichika la chun vet da ta Mr Roy ki tipa jong hi hong tai Roy hi journalist kat hin India dinga hi min thang tho a hi a hin la alunggel hi dei bangwang a hi be senge Roy hi to Rahim jong hong ki mutotan Rahim in jong Roy koma nangzia hi ka newspaper ro tamta kana zo do hi ati pe Yugoslavia to na pe wa 110 na hu hat mo jing chu India mi P10 ka newspaper ro e cho chai pi jing watin yang sit chun Rahim cho ho tai
hichigu chu hilovin ama chulai chun na pansain ama chulai chun na pansain Bengala player hizat ama huilai lai naga chom khome atin Rahim chu asei pi le Rahim mong chun thangtom ta chun na het lo le asung thu hi imacha seida tan ati pen ada thata ve team ho jong chun federation president pus to lim kila khom na anaivin Olympic adingin anakipat do ta ve commentator honjong ahin phong tawin tua ki chip ding hi Australia le India te ahin India te hin boot aki sewa aki chep masat pen hidiu hin Vietnam mum ding hi tin hin phong tai aki pat masang wachun player hong hin azo thot le jing win India mi te hi khatpa ko machun ka keng ko ka khit thei poi nanga bang bang ne hi pe natin keng ko chu aki hi sa tai hi chi phar chun aloi ho ko machun atot nop nan ani win India player pu chu anui sat ta ve bolpe chu hin pantawin phachom khat zuwin India in a hin thun masa pen jenge hi chi hin pi zo se chun adat mo so jenge aji chu mi pi hin India te ata san lo jeng hin Australia te ma chu a kingdom te ti ding ham Olympic Australia anom hin mi hin Australia bo chu a hat dinga anagial he bol chu hin pe so chan wachun Australia te chun alel che che jing tawin azo zo na chun India in li a khumin Australia in ni bo a khum tai aki chep chai phar wachun interview hi a hin bol tawin hi che hin Australia te hin azo tho na laiwin India te chu tot nen anop nopin awang phawa hat wa hi bo atin laiwin he Rahim in long Australia player ho chu adon butan tunia iki chep masang wachun ka player ro khat tot na in na nevin ahin la aman tunin hat-trick ahin moi player khat le khat ki za to ding ti hi mila ta chun a hilin khan holoi hi aza chle jing tawe hichini a ki chep na wa goal thum an khum pa chu Neville D'Souza ki tipa hin tua alim hi ata ata pa lim hi hita chun team ho chu to hin pe to tawin hi le first le second wang chu analadi povin India hin ali na chan bo a hin la wang hin masanga India team min ana pe chu to tua pe paw wang hi aki khemong mong ati thei a hitai royen subangkar hi aki moto pe kitan India in ali na chan bo a hin la chu dem na saten ane kitai ei ho Bengal mi hi win tua Rahimin India player ala ho hi Bengal mi khatlani bo ome hichi hi ei ho hla sap naw hi India team hi khan to chana Rahim bo amin phading hin ei ho Bengal imin phalo diu hi hichi chun Rahim akai hla na ding hin nang federation a president in bangtan a TPA royen subangkar chu atil sede ajengtan Rahim hi kai hla sa ding ati te tai Rahim jong in langa ga chi a hele achapa shahid hin apate ho bangma hi bolpe a panding ti hi angai to he tai hichi chun apa ko ma se a hele anu hin IIT simsa te ding atin a boy hle ajing tawe Rahim wangin achapa hi football langa hi chi sa ding ati hitai Rahim inong achapa chu football ahin pe sa phantan ahung ki chem mung ki chem in hile Amazon district ahin champion ahin mutai hichizo wachun sahid ong chu apan India team hin apan satan abon wachun practice na samong mongin apa hin ala pita na hi aji chu Olympic hi hunglung wa kiding ana hitai royinong lis khat hi ahin line subangkar koma hichili si VN ati lis suga aveda hele France omen Hungary chuting le Peru India hi a team chi ho group la hi uma hitan arik sle jing tai khateni hila thanup lot a hi hlon jingin India team ho hat mo Rahim akai do diu bo hi anga lel hlon hitai 1960 kuma hungitan Summer Olympic Rome Italy ahin anom kita na hi bolpe zong chu hongki pan kitan azo zo nalang hin France le India bo hongki su to tai hichen France hi team thiam ta ana hi je chun mi pi ho hin akichat pi hle jing ve ahin la hin patwa hi le chom kha lo chun India hin goal khat hin khum pai ta na hi amasalanga ong chu France hin ana pe tan India ong hin ana pe tho hin a hin la a point si France a hi atam zo zia Indian match dang akichep theina dinga hi France hi azo te ngai dinga hi France ong hin India hi alel thim jing dan hi tai a hin pe jing ta win hi le time akichai ding kon chen France ho hin khat a hin thun tan India hi tong ki bang tan a point na chu France hi an ha zo jin India hi out tan hi India hi outing a hi tawang chun supporter ho chun na samomong India chu akipa pi jing win thim asabe se jing win mi pi ho chun India team chu Brazil of Asia anati jing win hi India akile kitlang win Rahim ding hin wang sit hle jing tai aji chu federation a aga che kitwa hile committee an nei kitawin subangkarin jong India team ahung hat mo ki chu Rahim ji a hi atien Rahim kaido anading chun vote a bol tawe akhut a hin tun wa hile atam zo chun Rahim pot do na dingin akhudu hin tung tawin Rahim ding inong sei diom tapon lung na tain apot do tai
nikho ana che kidin rahim hi akhu jing tan amanjong doctor ho aga kivet sa hi le doctor panjong dumna ha che wala na cho ba hi cancer umai tai ni sot ta hingzo tapona te anati pe tai rahim zong alung na hle jingin in a hlun pharin azino komen a seido chop jingin phachom khat kadam sung hi ka in ko te nang ho hi to thakada la ya ka me ding hin ka pot do lo ding hi tai ati pe in hichini a kon jon rahim zong in hin jingin adam mo na jong a ho che jing tai hichana ana ta jing wangin rahim hin football lang sang hi asu mil thei de lo hin a ruma hin hi cho thu bo agel ji na hi azinun jong rahim chu alung sebe se jing in football asu mil thei lo jing cho aman jong rahim ko ma ipidinga athidinga hi na ki pe do jing hitam che lang na lung tup ga mol so tangam india in gold medal ala di hi na lung tup helo ham ki pat do ta na ti pe jing in hi rahim zong alung gel ngai tu na chu hung ki ra tan tin azing ni khwa gon chun office lang hi azon kitai ami ho jong chu ani ki helgam tan federation a president chu subankar ane hitai aman jong subankar chu ki ho pi te ding atin nisaluma anga wangin subankarin akimu pi po na hi rahimin nong zut na ding a hello pharin president a ana panglui pa anjan kom hi ache tai ni kho chomcha bo ani a hi thu jong chu ase pin ana na ho zo siong chuteng le india team a coach sa a khum kit ding in ataw thojing tai rahim apo do ko na chu coach tha jong hi anom thowa hin a hin la hi chi meeting ho ani tiang jong lew football ho thu hi seilowa to thang hoi thamma anaki dai thoji wa hi tai president luipu anjanin jong a hin seikitan rahim hi pansa ki taw hite a hin ti pe subangkarin jong democracy system tua vote ki bol tho hi adei chum ten jing hin aman jong aloi ho ko majun rahim pansa ki taw te tia anom se na khudo hin tungwin hin ti tai subangkar gelda na chu koi macha hin rahim hi support pun te ti dan hin tin tua coach sa ana pang pa hin a khut a hin tung ma sa penin aban ba na chun a hin tung kam tawin hi aji chu rahim tailo koi machan hi to banga hi ana gut pe lo hin gold medal chan ala adiu jong hi apui to adiu ana kita san lo vai tai subangkar jong aking la azengin tua chun la upai om tapon rahim chu coach sin apan sa kitawin hi student hon jong asar pau ahung kit pharin athal nom hle jengin hichini akon jona mahon hlani sung chu sepai ho training ball hin a ball thojing win rahim jong hin adam mo sa san a student ho ki het sapon a hil jing ta na hi hita chun training ho jong chu ana chai ki tawin asian game ki chim ding a hin aki go tawe interview anei lai tawin finance minister pu akonin le kha khat ahung tan hichi chu aga verwa hi le asian game a che thelo diu thu a hin sei tai rahimin jong hichi thu a het chun aloi ho ko ma chun ana pot do hi bevin ke ka che ga ki mo pi di ati an finance minister pu chu aga ki mo pi tai roi hin a hi dan hi finance minister pu hi ana ki ho pia alung thim ana su set pe dan hi tai rahim jong hin a che lutan aman jong a ki ho pia hele finance minister pun jong nang ho chi na kham ding chu sum a ki nei thei da poi ati pe rahimin jong football a kho dan thu chu a hil tan nang hon politics a sumza ja na sum mangji wen election ho ajong ke ho ang sports hin them khat be nei tu do pe ta wenga mati hichi phara jon minister pu jong jon a hin ngai to tan na che diu a hi wang hlom cha bo na che diu a ki chim kham bo na che diu hi athi pe tan he rahim dinga jong azon pen hung hi di ta jin ama jong hin che lo dinga agyal thelo jin finance minister pu thu sei chu anangai tai rahim jong chu a team ho komen hung ki tan aman jong tu chung hi mi som le gu bo I che thei diu hi ati pe tai hichi a len do lo la ana pang chu rahim chapa sahit mata jong chu ana he a hin la chapa hin a he thim be se jengin apa kom hin akipa na thu a sei zo in a he 1962 ku mahung hitan Jakarta Indonesia ga mahon Asian game hi ana ki pan kit tai India team in ape pi masat pending chu South Korea te hi hiding a hi South Korea team hi hichilaya hi ana thim pen a hin kumthum kumli lang chu ama hobo hin ana la hi tua India to ga ape pai jeng ding hi India ding a hin kinep lel om thim jeng e hichina kala chun a goalkeeper po thangaras ki tipa chu practice a ball nawin a keng a hin ki su khain apang thailo ding inom tan adang kharin a khial jing ding dan hitai ki chep chu hin pantawin Banerjee ki tipa hin South Korea te goal lang hin a hoi tai a pe lut go da hele hichika chun a defense pu chu a gang wal jingin a ball chu hong pe do pi manin Banerjee ong chun a ve den jingin a dat mo jing e hita chun South Korea te chun India player ho chu a ki chep na tho jing ovin goal chu a khum jing tawin mel sita in India te chu first round hin an hat mo ta ve
India te hin chance nei na lai hin Thailand to kit ting le pe diu hitai ki chepa ki chai phar chun roi hi hong ki tan rahim koma jingle na ki le na diu ticket jong ready sa hitai aji chu kumdanga jong Thailand to na pe wa na zo kha lo hin jingong le na hat mo ki thok tho diu hin ready sanum tawin ati pe na he rahim jong I macha sei tapun aloi ho ko ma hin agalut tai aloi ho chu anaki nielvin nangzia I hat mo hi akiti tovin thiem mo ki chan tovin anaki del de jing vin hi rahim jong aloi ho ko ma hin hi ta hin ati tai ke gel dana chu team zo se hi nom ta izo diu kan hi se ain la I ba ilo diu ham ke gel a chili theipun chu ting la ke ka ki chip lo hin apa ma ka din tho hi TPA indirect ga aga hil chu a hi le athim pen in ki gelovin lang kuima ki chahi win tin alang a hi akira hin Thailand ho to hin pe pan tawin a hi le Thailand ho hi a fall hle jing win India team hi a pe kha thu yang win a hi India team a defense langa anapang journal sing ki tipa hi a ha jing hin amazong hin a hin nang do enge hi chi phare chun Thai ho chun atup hle ki jing tawin ama chu journal sing ho chu a pe kha ki tawin goal athun ki tawe hi chi Thailand to aki chabu hi India hi a hat te ngai tai aji chu hat lo wa hi le pot do jing diu hitan rahim ding azong hi chi hi azon pen hung hi jing ding hitai journal sing a hin pe khawa akichem thailo dinga hung phara chun rahim in jong aloi ho akho pi tan ama hon ei bol na bang in hin bol tawin journal sing phu hi hin la tawin ati pe India team ho jong fang chung ki til to chat chun na samo mo jing tan Thailand ho chu an ne leng la jing tawe India team in gumta hong ki chep phar chun goal chu hin thun non jing tawin azo na in 4-1 in a hat tawin a hi media ho hin India langa officer mo po na nei khat hin tin ama hi do na nei tawe tua ki chep hi a hat mo ho hin a hat ho ki vet da dem hi ta hin I tui kyom dem ati India mi pa jong chun adon butan country khat iki chep hi ki to na ding ki he thiam to na ding ki vok thei na dinga iki chep bo hin ki pa zo ding hi ahin la Indonesia ten Israel le Taiwan na ko lo hin pan sa lo hi adi mo hle jeng atin adem na hin nei tai Israel le Taiwan jong hi Asia continent sunga hi ano ma hin ahin la hi sports hi Indonesia te hin ana pan sa lo hi aji chu ama hoki ka political lang sanga boina ana omadana hi India mi pan Indonesia government dem na hin nei chu Indonesia te lung hang tawe quarter final hi Japan te to hin pe ki diwa hitan ama hojong fil langa aga che pheiwa hi le Indonesia mi pi te chu anai lung hang tawin ba song chu hal hla pe jing ding ati tawe ahin la security ho pan pi na zala chun ama hojong ana hoi do win fil lang a hlung tawe India team hi koima chan hadinga jong agin cha lo hin Japan te to hin pe tawe hin pe wa hi le gial phalo ta chun India in ni a humin Japan in a 2-0 a hum tai abana hi semi final India hin Vietnam to hin pe kiding hitai rahim anat na jong chu ho che jing tan a hin la student howang aki het sa hi be jinge aban in Vietnam hi to semi final a hin pe ta win hi le aki thu ten jing win ni hi a khum ta win hi Thusima I sei le dei pang hin a bol pe ho hi aki sei theipun anal theipun a film hi na velawang chun na Vietnam ding dan na mit khat ve jong pheman hi inte hichi game sa kichap hi India dinga hi risk le jingji hin tua zong Vietnam to pe hui tu khum tawin aki pangwin aki ba wa hi zong le boy jing dinga hi India hi a han mo hi le akal chan samu lo ding hi tai rahimin jong phat chu a beiding kun cha hi jing tan a zone a pen in India in free kick a hin mutai jersey number 10 ki apa chu amin jong ke tapon aman chong akil lamin aka pe a hi le aning lang ta hin goal in aga lutan India hi final a lut ta na hi tua India team in final a hin zil hut thet diu dan koi to zil khom diu hamitia hile South Korea te chu an hi ki tai first round wa chu India in South Korea chu to na pe a e chelela na leluin India ding hin kingai set ple jing na hi hichi ji chun rahimin jong athil he chasun chu a student ho a sei pe tan trick so I titip ga bowling ham I titi change ga bowling ham position ki tho zo si phati chana hil tai Vietnam mi pi te hi ana lungdam lo lai win final pe dinga hungki tawin hi le India team ho jong cho postal lin ta hin ki choi win India go back an sun tawe Vietnam mi pi te alungel thip lo wang ba hi security lang sang hi tai thet jing hin sipai ho zal chun filmun aga hlung ham ki do win he akichep masang chawin rahimin jong a student ho chu a sei pe tai punia ki chep diu hi phat so ra ko na inanga lel chi o chu a hitan number 1 ki ti hi anyau pe na hin ei hodinga tua hi alien pen athupi pe na hitai nang ho hi mi tam ta na ki chep khom diu hin
lunggel khat an hung ki chep khom deu mi khat banga ka hin mu jing thei ding in ki che movin ati pe ta na hi thangaras goalkeeper pu jong hi ki chem thei ki ding a hi tan atha nom ple jing in atim ho jong hin asong hle jing ta ve final chu hin pe pan tawin South Korea te chu ma sa jong ana thim sa hi ji wachun India te chu azo tho hle jing win hung ki chep hung ki chem win hi le South Korea te chun khat a hin thon ta ve India team in ito banga thun di ati wang win defense line chu a khel theilu jeng o hi aji chu South Korea defense te chu na samomo ana hi India team ho chu hong ki su khaw sau yeng tawin a goalkeeper pu win jong akyang akisu kha na chu hin ki su kha ki tai pangthei ta hin te ati win aloi dang hong chu ki chle jing ta ve ahin la thangara sin a khut a hin tungin ka pan thei ding hi a hin tin ama jong akibai sa chun apang tai Rahimin jong signal aga apia hele India team ho jong chu position hi hong ki khel tawin ai hong ki chem ta tawin a hele goal ni hi hin khum tawin South Korea in khatbo ana khum na lai hi ball chu hin pe jing tawin a hele azona lang hong hitai South Korea te hin thun mong ling ati tawin khat hin a hin hoye defense line jong chu hin khel hitan goal chu shoot ding aga atia hele mut peng chu hongking tan time chu hongki chai tan India team ana hat jotan gold medal ana ki san ta ve apam langa anoma khuli de jing pa coach pu rahimong chu atha anom wal jingin a team ho a hin chu teng le alai lung la ana to mi phalo te ni ti ding ham roile subangkar jong India team hi banga ana ve thada jing thon chu akipa wal jing thon tan ami hli jong apul jing thon tai Thusim chun hongki vet sa ben ipu rahim hi lako zo win wang sidum ten ana thita na hi chuting le hichi gold medal anamu zo wa ko na chu India in tuni chana hi football a gold medal anamu khalo a hitai golto Thusim ki sei chu na ngai nom ding jong ka ta sanin hichi Thusim hin modo athei tampi omen keilungel tong khape na chu roile subangkar apan mun hlon hi a hi amani alungel hi mi ki pa ding ki ti jong deilo amani mi mal koi ma chana het pha lo ding zia India a hat lo ding jong thupi sa lo Phatso da kunin rahim hi ana dem hlon hi han lang ana ki thopi hlon zole India sports langa hi na samomo ana khang to ding jong ta sanomin roile subangkar lunggel ne hi tulai jong hi atama tamjing hi ke phatchom na ding a hi lo la mi jong khang to da hen mi jong ke pa da hen khosung jong khang to da hen nam sung jong khang to da hen tia lunggel ne hi mi atama tamjing hin hi to bang hi ve hi ipai hla diu angai tai nang le ke zong abol the a sei the hi a ipan wa lo wa hi le thil hi a ge sang the a hi